Sutra. Ako hoće da odmah da doveze ovdje, a može bude da doveze kuću. Počinjemo prvi službeni trening 19. brdsko-bosanske auto utrke Celzij Grand Prix 2018, pardon. Vidite nekoliko predvozača i nakon toga znači krećemo sa startom.
Następna pozycja startu. Sljedeći na startnoj poziciji.
Startoval je 33. vozač po redu, startnim brojem 203, Smajić Fuad. Na startu startni broj sljedeći na startu, startu broj 50. Kopajtić Dejan iz Hrvatske autoklub Rijeka.
sljedeći na startnoj poziciji. Startni broj 40, vozač Švedska, Bosna i Hercegovina, Vladislav Banja Luka. Na startnoj poziciji 41, Šakarić Bego, Bosna i Hercegovina, Dobrovica. Startni broj 90, Ličeni, Hrvatska automobilna Motorsports. Startu 246, vozač Viki Kornel, Hrvatska autoklub Prelešec. Startni broj 4.
638. 69. vozač po redu prvog službenog treninga, startni broj 4, Juranić Bojan, Hrvatska autoklub Opatija Motorsport. Startuje Juranić Bojan, Hrvatska. Startni broj 277, autoklub Ulice Hrvatska. Startni broj 454, Stanišić Veljko, Bosna i Hercegovina. Startni broj 205, Žalgić Španjol, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Sarajevo. Nastavljaju pozicije. Nastavljaju pozicije, startni broj 308.
Na startnej pozycji 214. Startował 610 lubianki czasy, mało podobno ekstra. Startował 127, Marcel Jarosław Wrocław, specjalny na startnej pozycji 295, Karec Dominik Adamski. Следующий на стартовой позиции стартовой 60, oznacz Selimovic Suat, Automotor Club Zazin. Na startu 345, Čeh Sanel, Automotor Klub Prodvaj Velika Kladuša. Na startu 603, Slanič Alem, Bosna i Hercegovina, Automotor Klub Extra Sport, Zazin. Startowali 605, Saman Kirchhofer, Bosna i Hercegovina, Automotor Klub Murta, Velika Kladuša. Startowali 607, vozač Čović Zinat, Bosna i Hercegovina, Automotor Klub Extra Sport, Zazin. Startowali 640, vozač Sinić, Bosna i Hercegovina,
Ovo je Hrvatski autoklub za Matije. Na startnoj poziciji startni broj 9, Rodar Miljan, Hrvatski autoklub Opatija Motorsport. Polska jest nacionalna Polska, zastępny projekt 101. Oznacz Dimitriewicz, Dejan Hrvatski, autoklub Velika Gorica. Startny broj 208, vozač Bulatović Dejan iz Crne Gore, automotosportski klub Blažo Smiljanić Kotor. Na startu startny broj 360, vozač Nakič Damir, Hrvatski autoklub Kina Delta.
Startował jakiś dubbing z Mackiem. Już